May gitang dagi 2023 dagi na chahi ani helak pawbu matam do official document da kaya da lady ba IDP masing se accurately verify to ba mamatau time se phasana leitu si pawba vek oidana lady hairi ne mitom na landara su nga na ba magi security force lady ni MCT power lady ni aduna magi madugi leadership madugi ability to yahog da ba Delhi na hair yes and Satpadagini, Nasi IDP, haiba reality ma, Langenera Ira Sasing Punchi share. Adumba Matik Chaba leader Amana Chahi Chamagi Mamang the Shoigera, Congress Paling, Mamang the Shoigera, British lady, Mamang the Shoigera, Shoigra Sumanda lady, Tingnabangambagi on the administrative efficiency and effective leadership. Luching ba amagi magun yaw da ba CM amasung Home Minister mana matou dang phazana pangthokpa ngamgi da badagi irei cha ka yamuk na lanjinari bani haiba sa masi mamiyam na kawbigano chidamana chidais da Congress palam badagi kaine nu yareba you are the Home Minister, you have armed forces under you, you are the CM, you have the full administrative power under you madu maintain to ngam da bani haiba ngamamagadi sithoe. That's the first point. Second point, the kapsan na bato mana magi failure dagi mana matik chada digi tholak pa IDP oi bada natana mana sidai sida kari hainia aikoi gi casual approach sama haitara tholai sisu kamai handle tawni huji ngarang na handa gati tita tawsna bai type to tawrai se factually ai pizageba August 2020 faida paisa lupa lakh pigin autte I am an MP, I am visiting ai nama di chasan naraga kai chat laga yengi bini kem changbada paisa lising ko mga thadu amaga ngasi bawa thadok ti aham ko mga thadok tu phangdi haiba IDP ma'am lebini sinau journalist ngaktani lamdam sigi sinau ngaktani IDP singda chala wai kayam na kihange da IDP sa chuk da sa taraga leiraba mayam se si bawdana nga chaba phangde haibo ki khal amni kaino da moina laga ising kaktat ke ni amu video na mala phairing to mina loin kangna wang akani IDP ko reality ki mogi lanjenari ba punsi se magi failure ki thok da natana makhoi awaba da complaint to bawo ki hal labane ba an kang ba dam ki ngakane boje nu bo paisa sumai lak thu ki to phangabra ne haiba da na ai ngata check to biu se bimol na haijan na banate chatla hang biu ba 25,000 tharak pa first installment pira maga left kre kangum na akoi de 25 to go phangde chingak chatlu khuding da awa ana ta lai se ngasi na ti ma ding ngasi ngarang kata ka chatpa horak pro kangde ma chatla magadi akoi no uriba atopa micham myam chalaga IDP sing una rakanda moina complaint to si phangre adu tawde ada tawde hai se mi loi ta bu ngak tanis chapiro bolo na ma se bimol te wan makang da bravo to langenari ba praja sing ke ma gi failure ma na matik cha da ba gi phasana Home Minister sung Chief Minister na mathok dang pangthok da gi thon gi ba da sadan natana hingi ba punsi su apien da ba maning tam na haija ba ngam dra ba ne ba kangbu ma ki han na khol han na ana ai 25,000 tha da ga phang de hai ba yaw bani hana gi 25 makha ta rakhi de hai bani second huji phauda coherent policy mta leram de IDP Singi poche kayam thina casual loige dana seriousness am jaw na icha ire icha chele myam ji awa da pa je kaino ne yengjan magi ngam de se tang July gi tang tarani thoi da pangthok pa 2015 gi handa kiniko 2025 ke July da pangthok ki ba meeting am da kai ai da hujik power da kai doge the total number of partially displaced or fully displaced ki masing ja ve koin hujik phau lairi verify tawraga effective oina khoi je validate accurate data ama leina bo hona gadabani haidana government ki che yauri bas this is 12 July 2025 May gitang dagi 2023 dagi na chahi ani helak pawbu matam do official document da kaya da lady ba IDP masing se accurately verify to ba matou time se phazana leitu ji pawba vek oidana lady hairi ne May 23 2024 ki May 2025 ki May chahi ani sura pawbu da
IDP masing je kayano makoi je partially displaced oisna kayano haibagi data laite che bimol na haijan na banate government of Manipur gi che gi meeting gi minute ta yauri ba pati bhawa vek oina le do masana mathodang phajana pangthok pa CM on home minister magadi irang se kamaina control to khanghou da bang ngamau da bagi matakta chahi ani da IDP Singi gi mapunsi se kamai le li haida ki han kholan na pen da ba apam pam da hai bo ngaman da bagi matakta this is a proof that they have been so casual kayam thawoi dan le ramage da masing ba chap chana lai lawangam de data se vek oi hai se government of Manipur gi che ne ba se it's a slap on his face. Mana IDP nung siba sari do. Se bimol gi chena tebas. This is government of Manipur 12th July meeting. Sibu yam na serious na lobo minabu sigi haira kidra na. Exact data khangani karmai to khangani duna. Mana IDP gi maramda mingon da kapsan na ba adu to bukai ngahang ito. Your action shows your failure has created this tragedy of the citizens. Ay iray chasing awana punsi siya nang matik chada ba home minister sung CM na matik chada ba thon ba na tana hingi ba punsi da apam pan da pen da ba hangdo maning tam na fungdo phung ham da na kithik kirum taw na lehen ba adu matak ta noi na kayam tin casual ge je masing ba we accurate oi de vek oi na lei ai cha chahi ani hela matung da na khoi ge government of Manipur gi official document hai ri ba wanens paisa release taw ga pi de panglaw lok thok pa every ni houjik chu tang taruk tagi chief minister gi haksel kai na haira ga paisa am ta thadok ta badagi houjik mayam khangbire dana hospital thingni haini houjik ai gi na medical expert jang am da sek to bo horok dana mi si ba hapta mai mung ga tholakani haira inai ngon de some experts told me November tang taruk tagi layeng bagi paisa je hospital da singdorak ta ba machin na laukthom ba scheme mayam jina paisa je thadok ta badagi houjik lai ngam na dialysis to ba mi sini haire ne bo houjik armain to na sigi policy ni aina haijan na banate ai houjik ki dialysis ki wasi bu aina haijan na bro miyam na khangar ba wani private hospital sing na sigi card sing ge accept to roi noi cash ta piu hai se si hek to bo da paisa pi ba ngam da na dialysis to ba maruina mi sidori bo houjik adumai to na relief camp ta lebe singi lakh pi ni haraga 25000 khara piram khara dana piram da ngha ki tawraga leiram mi ba data leiram dise what did it show kai ta ke basina that the entire government se magi irang tholok ta control to bunga mawdo gi failure tu na tana thoklei ba tragedy su coherent oi ba sincere oi na mathamoi singna plan to bo eraga bu nangi vek number lai hidra ne chahi ani hela ba ba so mana IDP da mana nusina ba saraga ngangi ba mayam se nusiram ba yai but nangi thabak nangi action na ta obs this is the fact sida marak sida man injan da na hanjan hangani hai dai tha ahum da adu da kai ngangi se hanjan na su hai gram ni effort ni hanjan handori sidi executive pai ba moina hanjan ngan ga dabni kariguma Manipur na handa ki kari ba vote da center da su congress no oiram magadi kari thong da ge jo mayam ta hang khalo yem executive power pai ram ga aine MP ora le kan da irai cha sing ge sumai ga din tha mari manga pha na ai ka su oi roi ai gi policy si in bagi ai gi limit am le kan da de haira ka de miyam executive power na moina pairaga karim ka thaina dana mana vote loira haina aduna ni namjal laga moina hek hawbadagi aina mayam sung jingbi chino mayam thena kan hai gi bani aina nomination file to kan my first priority I am still insisting there is nothing wrong mana first priority hai dana nasa di priority pi bangam na casual oi dana leiding ai da sigi document je thol ine masing mong sinwai na khangam dri ne executive power paina lenga paina adugo onsen na ai khoi do onsen laga hanjan hangani hairam dai ne adu torom dai ne kai ngangi cinema dirty game don't do that kaim kana roi aingonda aduna ga kaim changa do mi nati school ka gare hospital hangre normalize to hanjan hai sini noi na mine kupsel laga hona ge to na chingthok ta na irei cha ma maina awana ta leiri
tari yengu noi na ni power pai di noi ni tau in sing thoi je moi na sona kan nam jen na bo na bada dukan hange office hange ho sanga ngamak tra kan na mu district taw na ba adu nu pa na hanjan han ni hairam dai mamai bu ikai de ne hanjan han ga dau di mo khoi na hanjan noi khoi di ho na ga pressure pi ri noi hanjan la loi adu sum kupsan na ba normal oi re kathen ka re beng hange na taw ga kupsan na ga na district na taw ga ai ngo da ga ko chale ne hanjan hai gra wa ni amu han hai be mathau ta de nang gi failure do han yengu CM oina duk chawna phama maduna nga pa ngam dabde natana narai cha mayam ama IDP camp ta leraga vek oina chahi ani bhawa data accurate leram da ba nathau masak khang da bado madu hana yangu bimol na hanjan gani haina oida ba ngang mauta ai gi sarkar pai na chahi ne za crocodile tears caption raga lupa la ampi ne lauk thoga pi da ba haksel lain torga pi da ba mi shit ba gi condition da leira isa that shows your failure as a leader. Don't try to distract. English ngang is say, Kang Raga IS officer nang advisor ma'am to the hangu. English ngang is say, Maite ron han biya bung aktani. Madumay na yengu, aduga, IDP ki maru ina ina lo sala ko da haijaning is say. Houjik pa ko mayum hanjandri. Planning the kadai da hanjan na ba kari draw tawrige sa. Kana na yatu ino. Is the government of India and government of Manipur. Noigi report never yas farm policy imta leite masing bo mo tin nai khang de thung thing jalani hai hoji December bo da loine lauk thore sa it is government of India and it is BJP government sida party hulle hai ke hai ro is the government of India led by Modi is it a Congress government maite ron da mu hai ge Modi na Prime Minister order lady basibu Congress ki sarkar ro lengak pai sibu kanana no adu khalaga wangang ba amatam am change ba policy je kadai da lei ges ana aina hairi ba poche chigi mathang da mana ngangak pada IDP gi den haije sine generally uji kai na haiba point manga taruk magi fele de gi thoki ba reality ni casual era mi karimta accurate ba policy leram de paisa lauthu yam tau de chama nei haksel gi matiang pangne paisa thangtok tab de hostan hoji laing ar oi hai bud maina sona ganda entire life si mayam su toin thengna gram ni social media da ni khangde nga phangdi haru bagi nungala video thagal ngam ba de gi amadang hang kalakani lauthok ni kian nan tambagi abito adu tawbudo madu morally hayeng pichhi da manipur ge puari de iral heudram ni who was the CM and Home Minister of the country, who were the ministers, Makoy Matam da Kanagi Matam no Manipur gi Maitain, for example, Konglato Milan Mangam Gidi Kanai Matam da no, I say, Pana Congress na Toram the Gikai ni British na Toram de Hining Haijazanu. Fact will remain. It is right under your administration that we suffer. We all have this problem. It's your failure. Anishuda Pawak chow ikai gida aina satpudu da aduna hore wangangs. Naril later di changudana. It's like a child. It's very sad. See mama in my nang pudo. I see I'm so me bahamada. No, I'm ninjang wing in a man panda sound and allow with you. So my nina Kamal Babu gi pai du angang masadong tau ikaina. BJP kangu zum pai the posta pai the protest away Congress utaina. Manung the ngang bang amount nay iresa ani hu mangi du gi thawai chak ta mayam say pick kraba MP amakaktam. Okay ani kak lai bidu da. Tarak changwa ni fum de lai bidu na mayak ta taho na bai na koi gi photo do thanga putu karem ga thaina lakna ga du kan da ti na saw da ina CM kana no kain law gi do sak pe helak pa ngasi de gi di ai khale ko I have reached a limit ai hai sin ngasi de gi ai amu ana sumo do clarify taw phobak choi khai de changi do phobak choi khai changi do kari gi nwar ga English ta tet ngange number 1 ai bo noi gi Colonel Rao to imu rawat noi Oja Bimol ni ngang gi sa ai sang ya ga dai no wari sa ya ga mayam takan view ne mi gi Colonel du dai na phone taw ga smai ha ba mai tai ron na ngang ge ba English ta tet ngang de vida ibu rawat kai no ni hai noi Oja Bimol ni Lok Sabha MP ni ngang gi se
ai se ong ta phagau chau gi makha le kai jong ta change nang ngak ta security thara kera kamai to na pau phang no man bra ba English ngang i du kari maram no khang le ngang ni man angang ma cha ta ba phu ne ba ha ma man ne CM we ring de magi well wisher kha da so in phone to university ge oja bureaucrat asi hansi kana noi bu advise kana no ta to da ma ngang si appropriately handle to de se irang haul ta phone to mi nu pa ni kana no na si advisor yaw ra di ya ro si this must be too much of pressure on him now sa ang sa halis ni ngasi haidu is ni pressure ti na kara man si kana na magi team je kana yaw rin wa sa ai ex bureaucrat ki na university o jamai well with the phone to ra hangam ni ba kana sa advisor kar to ka si maton na handle to ngam mo si di advice to hairam ni as a Manipuri as a Maitai macha concern oirakna ngang da wa na kai no ngang oidom no khang na ko hairan oirakta da ama mungang da it cuts a very sorry picture ado sum laina ji henjale se ngarang angang macha daw na ga English ta te ngang ai cham na hai jini rawat eba nupa karne du da aina Maitai lon da sa da Maitai lon da wari saru ga tra ba mo now second aina changui du kari gino da hana dagi propok chak pu jaga ne 9 Assam rifle na sema madagi da wari loin khang ne bai aina madi mafam chang da amu aniraktan te ba it always burns me inside change ha ka namu now that I'm an MP crash oi ga dom na ti wangang sangang lu da ba responsible yaw dum pagtaw to ga ponte but I need to call the bluff buffer zone laiti haiba se official sing ju yauraga impose ta wi haiba se tangible ka wi English ta concrete oina taseng na buffer zone lai se confirm ta buda nangi official na nga isini nangi official me am haire ne se madu proof ta na bane ba aina thawang ki phone ta SP OC and the commanding officers Malem pumana khang chunu no na buffer zone laite there it is concretely imposed as a chin ngang manate you have the proof now communally based oiba community de yumfam oiba buffer zone ama se me ai sa nangi MP oiraba ai baw chang ya de I wanted to tell the Indian public and the global public and my fellow MPs what is the nature of the problem communally divide oibam the official yauragani changal lakri do haina nabgini madai da aina drama tawdana politician ki type ta ai si gaina mukhai no tongte my job is to show to the world that there is a buffer zone which is officially not so unofficially involving official in concrete oina kamai maintain tawge do ta amane ba second I was warning them no manatraga aina muksanga ke haiba matamda I'll have the intention I get job to matung changkan adai de yamna nokning idi sa khoi di changi nari leite hai na hai ai khale tauri jibu kari no sibu kok truk changian changu bada natro mana modi na kari ba ami san chakuno na mamai lere lai ne ji ni mem khang yo ko sa ai khamu da mado lalambe ko 5th September 2024 akhoi di changui haye ba ma ngarang machin nang kayam thibang ngamge da narile di changudana ka haye CM oiraga masidai da G8 category ga yom na sifai mayam na yom mayam du ne ba koktruk chake da mai mapu ibu oduna sakanu ha da mamai le halak ngamgi ba nupa ne se prajan khangani history da le hora da wa ne ba maril le ta ba kai nganga ibu nupa CM nupa du ne ba jiri chalu da pheng phang na ka kap chala bu da matun le ga hai ga le ma thau na pa nupa Manipur gi CM du ma na tra ba chi hai ri phajari bravas Sigi level hanganga si high bravo. That's not the way a public figure na mai ngang gadam na te. Difficulty to karino do kamai talking no say weakness am lai CM ba sang ba ya de mana miam da minam ma ngang phone na ngang ba ai na singang jeri wai say mana ngang ba hai du ka kat taw ga ang samjan bi ba lai pa isinau ta bi ra ba yaw ti ai khoi ji changwi hai ba ma Kautruk tam Amit Shah na yadan mamai le la ki nupa ni
jiribam chakani na muktan chalroka halaki bunupani irang thoing ai sida ma more yaurabra ba akhoi di changui haise aina ta hodabra ichino media ma amta haibiyo boingonda ma more da chatlurabra kangpokpi mayai da yaurabra as a CM of Manipur, not a CM of Imphal district. Masuran champu changraba ba mana ai di changui haina phong na oi da bangangi bangami ba poto karino Masura champu changraba ba CM of Manipur, Home Minister of Manipur, Kangpokpi changrabra more chatlurabra karai da loba mana ai di changui kana nganga iduna. Is this the way a senior political leader speak? Hanga to isi question si matan ay nungai ti sineba. Is this how Manipuri political culture da chief minister mo level the level senior political leader am nganga da wara base. Choiron paron malakro. In koiron na ay koi di changui han ma claim tawri ba. Ay husi hangis ma changui haiba do ang ta kakpi aduga ay na siksang mo haijage ma more changurabra chura sampur changurabra kangpokpi changurabra ade koktruk chatke tawda bhawba mamai leire lakhibu ningsing biribra mana jiribam chakane haraga mamai leire halakibu nupado adugi cm se masane khangaba adugi pelhauda ba importance duna mapangan jarok tabduna ngasagi fantasy da changubagi type ne na idingarang ureba psychologically he Maite da ahansa magi powerlessness sigi frustration dagi magi fantasy da ma houjik sangure na mai wakhan da bo yaujara ma leng khale be as a psychological compensation mana changbang ngam gi da ba sim oina chatkin ngam ga se magi on fantasy da sum wakhan khan da ai di changuina ai di pangan kan ma mini ai kari haini Mari later for me, take I the structure of my am, Fudogato from the psychology. Mongan projection, Nari later, the guys, and Nari later, I know the psychology, the projection goes. I do give fantasy, the my makokana. I know Kira is a Samuri and Laure Bamont. I do not ever. I did some week, man. It's very sad. You see now, man, what's up, man, and a prayer skill leader, and what a minupani. CM ni like baki ho mo dagi chang khiba mini masu singjang che aga chang khiba nu pan singjang chang pun pa de hak tak ni IDP gi reality tholai ba Indian constitution makha da khoina yam manga iba CM man ga smai chang mak te guys se ai ngangning da bane bas but this is a reality that we face si mayam se karai da ginu mana ang masadaw nga tatangang narile di chango idi changwi gan tawra iba pos ahum suda na ayam tin hiding da baba maga ai akhoi di social science ma pina mina ngang se ta na kai ma ngang ni se ke yeng ma nang rang kai hai ga da mitei landarak pada micham praja mayam du kariba ngakpi ba chahi ani ahing tumdana ngak pai ma ai se maitei da landarak pada micham praja mayam du ngakpi ba ngakpi ru ba chahi ani tumda ahing tumda ba hai very sad statement. Number one, mana ngapunati. Magi makada leba legitimate of security forces ma'am dana ngak panga makta dana sacrifice lem tau na irei cham ya mapuk probrok cha aba mari pak ta main tok ta khang mangam dana naha mayam duna tawra ka ngakpuni mana ngapunati mana ngapangam da badigi tolak pane jama sa kaure ba mana nga amagadi isa isu mayam nungoi paira tokle je chok tok to moy Indian security forces under his command as a CM and a Home Minister, Manipur police if it were under his command,
In the aid of civil administration, changai ni Central Security Forces changai je mai makada work tau doi ni state government makada. Adugi kaman yauraktraba nupa ma mana fail oirakpadagi irei cha mayam thoktuna khunlakpa mayam thoktuna hotnagi bane se ma kaureba mana ngakpadona ngakhaleba. He did not. It is his failure to protect that forces our youths to take up arms to defend themselves. Adusu mana appropriate tausalaga aina ngakpa chagre. Adusu ma maitai defend tawdona ngangi pa mana. CM of Manipur is not supposed to defend one community. He is supposed to defend the citizens of the state. Second blunder never mangangangai. Munna mu tabiu. Transcribe to rothambiu. Mado apunba Manipur gi saktam mama ngak na hona ba sida leminari ba frup cha mayam se mapan gi lakuna ta ba mayam bungang na ba hona ga da nupa amana adu ma responsible wa mi na ngang da ba wa na te ba se yara ro ji ti kari gi history da record le haurani. It's recorded on video. Mana ngak puna te mana ngak pa fail wa rakpadagi misam praja thokla masa ngak chana mo hona rakpani number 1 to the mana ngang to the community ama defend to wi type ta CM or mana mai ngang ga na te transcribe to view ai nai chamu henjal laga transcribe to thador ka ne ko na mo amai ngang ga na te mimang do ji atop community na season na ani magi liability se ko ta kyang wangge ngang ni ngangoi khangda bu hujik su magi makhon tel ne na kesam tau lai di hujik. It is sub judice, but I khoi di idea hana wan tau ram ne ba kanang mamiyo ya mana ma masana XCM na soiram baduna I khoi gi community tai na bagi narrative tau ge se si soi season ra kane du gi mayok ta khoi sem sau gadam ne se ai ngarang su wan tau jab ne whatever judgment that comes out I khoi da tai na gada wagi natte sarkar mana natraga chief minister amna soi baduna I khoi da tai na gada natte. If you have a disagreement with the government, deal with the government, not with the citizens. Noina sarkar ya ningdre na birian sarkar ya ningdre na chairamba kangbu duna karigi maitai community do onjal ai no sa khoi di hangine bas. Adumaina anything outcome of masigi judgment si the yumfam oiraga maitai community ta tainrak pa maitai bu demonize to budi just as I don't agree with demonizing any other community I get right from the beginning akoi the demonization to budi shunga yaro section ga dabne ba sigi weakness amusumana thangjan tamam ne adumai to na ngang da wana kaino ngangu de kaino ngang khalai ne ma adune ine very sad I do know asu chawba senior political leader am sigi level kum dhara price Golden Triangle the poppy thabagi pattern se eastern side lom the Myanmar roi the loin thangjale eastern western side of Myanmar the thang e se it is a UN report and yumtang le mina khoi Manipur the changa ine se it's a fact sigi mayuk to kamai to se ke se khana gadam ni you do not take political advantage Congress lai ngai dana nang ante ni mita ba asoi kup nam ngang bu do ya roi war on against drug hairagadi BJP ki ADC orambagi wari do affidavit ta CM ki office ki kari la aisa aina haijan manate it is in the court of law sida communalize ogudam te matam du da phari ba nupa do kuki ni political leader mabu kalli na maran chirei bujina mu maitai ni chief minister ni affidavit ta yawe hai ni police ta kanana phone tawraga kanana tale se aina haibjina pate is in the public domain drug I say akhoi jam thati on ne potam ne ba khoi gi khunai maru phang na mulan ga daw ngamba adu ma yam na sathi belai na amne so we are fully behind war on drugs but sincere ibam changi la na sandu ka daw na te global pattern lai se kaino Myanmar the UN hongchale har ga khorum changai se kana no involved is there we need to fight together mana fighter so khoi support to ni sidai the political scoring to na te but problem thoi di drug ki achau chau phaba matam da sarkar na mi do thadok na bo ne se aina haijan manate it is in the newspaper it is in the court ki affidavit ta yaw le ba pot ne ba
Masaya Mia Manipur Masakhangyo. Drug is a serious problem for us. In the national media, the 7 key issues of Manipur haiba aina sigi drug issues is one of them I reflect of many times on national media. Ngang de khote ngang the lady one which is ngang is ni. It's a serious problem. But fight the womatam da clean slate ta thamoi singna lakadavani. And me ma paraga thaduk no one of the sarkar yaw I did the China than evident yaw no kadai the gi madugi moral authority to Nabuena war on drugs cam sincere into is mean dum hangat patabani. I know say sampatna panjagre koigi center ga mukna ga donati I right to the cooperate to them ni engage with them but unconstitutionally I autonomy of the state the kuting jalaga you need to stand. And the man is the mukna ro dam ne hasi opposite the kaisa subservient oire English ni subservient mina na ibo mi lai he na kok to tang na namaste to hai do uprang ukiba henjan gi bedo subservient ka center is not our my bap. Central government is taking a huge responsibility for the entire country. And state government takes care of the state within the constitutional division of power. Competency and thungnai ni adui matung ina thabak tawina gadam ni cooperative federalism haise madu loi thuairaga manipur gi state amu oibagi hak mala khana nang na laisan ma matam na adudi lalina haibudu da mukna bane na lauraga di you are wrong. You are being subservient. Aduna mukna banate acheng ba haiba ngamba affirmative assertive oina ngang mangam aggressive nataba aduga constitutional scheme no dagi tholok da ai gi state ki powers no kaide haijale na ngang mangam gadabane aina iroi loi beda aina haijaning base aina mase aina February ne lawna aina Facebook ti enkan da February on dem se 17 ka no oileran January ra no aina kok non da vida yamba mukta di lepsida aina haiba numbi to adu maina ngasi aina appeal tawjaning se to him kangmum na lana sanduki sanduk sasnu I can't deny the fact that hana dagi khangak pa mi Nepaki issue kaya da su tana gi yawre aina tawjaba campaign kaya am da su ma se chief guest oina kaura wari otai sabu yawre ba mi hawre Pukchen sengna amuktang phamji politics ki matam se sumhuna leire haibni na inan han 18 October da baton tawjabado unasi in camera mem sinau su khangde ta na press ta thokra matung ne bai haidor ai dudi 18 October da ina symbolic oina commemorative meeting am su pangthok se duga IDP na chingba duga PC kamai purakden wa ta na si as a elected representative haina baton tawjabado Madai da laki deba. So na dike hai me amda issue da khanadre. Akoi pundre hai. Anybody who says akoi hunadna leire pundre ngangi ba praja miyam punamak aina ngasi request au gaise punsian aina baton tawjabani aigi on letter heta iraga. Lakpi kite acknowledgement to rakhide sineba koi political culture da yamti handare ai aina mina chak kauruk panatraga khoi na chak kaurubadane parliament ta phamba minister bhawbadane regret letter thaiba union minister bhawba India da madu culture du pura mangre se kai da uge dane hujik union government dane aina kaino ma tarak matam da no MP masen wari watai sana ba natraga function am tawda baton tarak da regret letter thana ba ai ngamaroi kholoi na haidok na ba se satna bini etiquette ka we public etiquette MP amne irak pa chithi punsi sumaina comment ta de na karim ta ga irak te nawa log de dune arrogance but aina miyam da hiding bada Manipur gi adugi sensibility do BJP da su madu loina mang de se kai khange da makoi gi cabinet minister oiba mi chithi ire I thank them that we haven't lost everything hauna lonchat khangba public etiquette khangba BJP marak ta su MLA leader yauri have sa
ai handak khangeb mi kunmuk kuni thoimuk regret thare eb yaudi yauningi mai tawdna ai sumaina ai out of station oire isang ngamdre natraga ai prior engagement leire yaudi yauning gain tharak pasa it shows Manipur da punamak we haven't lost the hope including from BJP leaders agi phajana chithi re moi mogi letter hete ira that decency uji po koi khar di lady kangbu omna di thugai gare bado nawa log di sini aina matang se ai haijening ko misam praja khoina khanna da ma aina count tau jaris kaisu lai tabu ozam na sumai ga politics ka changa ga vote ka kar ga MP je moi mami ta thup ti ba misam sitabani na moi khali se hanadigi paisa ta time pairak pa nago du ma changak pa khada da ne ba moi hanadigi vote lep ti ngai digi mateng pangthok pangjin taw na mam na chang te moi regard taw kaisu lai taba icham chamba praja amana ko doctor mo oi bi ai na ta go ozam sa mo oi bi ai kaino mo oi ram bi ai journal sama sumaina kaino na taba paisa yam pai na taba changak pa si di moi gi political culture da mami thup te se moi gi ithorak pa wangang sangang da followers sing irak ta khange usit taba je aina ga karor ga pailer ga hana dagi tawba dukan achauga phamaga ga vole pa pormati na kine buji micham oi bu sitabam ji awe sai miang asi miang ga jage usitri se khoi ka ro na democracy ji micham gi power ne aina sumaina appeal tawjar ka je iroi loi bada aina sa haijab do amu hana soi tawraroi aduga tawgadaba mafam aina tawgadaba thabak to district tawroi hujiki magi IT selling na tawriba culture hana soi vote matam so haijab ni mapan de chingjan jinga toidu lana sandongna ba igi 13 agenda ga se moina su angang masa kha thajala pang confusion chanai wi research to matam the hypothesis thambai se ka haga da igi inquiry gi guideline ni madu follow torga district to na ba semane se chahi kuntra heno zaira ba research adu mamang da PhD tawra nu pa khoi da di yaw ba se hypothesis is enabling the researchers to maintain the track. Mana tau do matou do madugi guideline adu di hendok na pi na dumai tau na aina changring ngai dana akoi gi party gi manifesto gi mathak ta so aina tau ga da issue sing je kari kari no aina guideline am sem tau ni adu follow up tau ni kai je khangja ponte public accountability fix tau ga da ni kai yaw ni ba trans gi institution ga JGM the case thare do is one of them. Accountability lang am na question hanga bang ang is legislative oversight function ngang yaw is meaning se kari noise aduna ni isa issue tholai ma'am se madu khangna na ni role of legislature political education ka wes adugi guideline period tawri ba accountability aina fixing accountability for the violence aina ngarang chang jai no so called memorial get mai thai to kanano force flag la na traga madu tai ke agency thajala khanan na tawri bra nungmai pairaga torhungi nungdang waram da yum mai thari ba kaung na kana no ngasi bhok tawji inquiry committee ma kaigino karigino ngasi bhok inquiry committee sibu sum thengda thamije you keep everything hanging ve oina thamaga lila sanarga sum tawraga normalize on highway sangan be yadri si kari myam se tanada na kasinga the peace committee sema boy man sema ba peace committee to ke dorage oiroi da banganga dongna te aduna ina last appeal tawsaning se beyond party line, beyond personal or political differences. Aigi rajniti go ba lengak lon ba khetna ba amsung personal nana yu oi bada khetna ba gi wakhalon aigi party gi affiliation ai aina yaw ba ideology na tago follow to ba ideology political party gi wang malala kanda phaminaraga khoi gi ngasi laidi ba sa matam theng yam tina theng adubo better let kari ba khoi gi then never ngasi jo aina appeal taw jai sini phaminnasi amukta camera mathau tade journalist lakpugi mathau tade aikhoi elected member amuktang khanara kanda aikhoi je hujik toiba manipur gi sis madada da manipur gi idea da believe to me yausunu laktre we will be very clear including legislative maraktasu legislature maraktasu mute maraktasu idea manipur punna hingmena bagi wakhalon da yawbana kanano yawdumno no adu da depend my tokjani Manipur ki idea da believe the boy koi di amuktang phaminnasi beyond personal political differences beyond party affiliation there is no need for journalists to attend there is nothing to do on that in camera koi khana rakanda iram namsi da pokpa miyam gi mihut amoina idea manipur da believe the wiraga di instead of sumaina
katuk karan ngang na mimang da sum thui dok sok pudi amukta tausi yam thina thenge thenga su thengna amuktang unaraga phaminarkanda point by point akoi amuktang exchange tausi meeting aman work ka so ani hum phamna se first the ice breaker in any negotiation da akoi se kai lo si na free flow da torkanda narrow down torkanda IDP Singi na kamai tausi ge akoi rei cha mayam lanchen mention kamai tausi ge adagi mina da se da to khai bagi wakhalon torka thugai na honai sina kamai tawgani criminal activities tawgiba mayam sina kamai tawna fix tawgani haiba ni chingbagi as a responsible elected members ai former CM iyamana tawiraga the best